Reka tubifuriza ibihe byiza cyane mwese mukurikiye Bingwa News TV. Turi ku munsi wa gatandatu w'icyumweru ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Murasuzwa nanjye Boni Uranga, nanjye mu Rwanda Shyaka Samu. Umeze ute? Meze neza cyane. Weekend nziza. Kuri twese. Ndabona ukomeye, ufite morale. Meze neza. Hiriwe hameze neza, akazuba katari kenshi. Ese amafu. Okay. Reka twifurize n'abadukurikiye rero weekend nziza, isabato nziza ku badivantiste b'umunsi wa 7. Kandi n'abandi mwese mudukurikiye mwaba muri kuruhuka cyangwa se muri kumwe n'inshuti zanyu n'imiryango yanyu. Tubifurize ibihe byiza cyane. Tugeze hano kugira ngo tuganirire abadukurikiye tubabwira ku makuru atandukanye avugwa twibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuzanye amakuru menshi rero, amakuru yagiye avugwa yarayavuzwe cyangwa se ayiri wavugwa n'uyu munsi, kuko ntago turi bujye mu yejo hazaza, ntago tuhazi. Ariko amakuru yose uko tuyafite turayaguha tuyavuye ni muzingo. Reka rero duhere mu mujyi wa Goma na Nyiragongo. Ni ibice bibiri bituranye, ariko bimaze igihe byarazahajwe n'umutekano muke. Umutekano muke muri Goma na Nyiragongo uri ku rwego rwo hejuru. Yego. Umutekano muke uri ku gipimo cyo hejuru. Ibura ry'umutekano riri ku gipimo cyo hejuru. Ariko ikibabaje bigakorwa n'abakarinze umutekano. Inzego z'igisirikare zikaba ziri kwijandika mu byaha bibangamira abasivili. Nibyo abasivili bakomeza bataka bavuga ngo bamwe mu bakaturindiye umutekano nibo bawica. None se bizagenda gute? Hazabaho iki kugira ngo umuturage atuze? Hashyizweho gahunda zitandukanye, urugero nko mu mujyi wa Goma gahunda yitwa Safisha Muji, gahunda yo gukura amabandi muri uyu mujyi n'abakora ibyaha ngo bagafatwa, ariko ntabwo yigeze itanga umusaruro. Hashyizweho gahunda ya polisi militaire urumva yo guta muri yombi abasirikare bitwara nabi. Ariko iyo ntabwo yigeze itanga umusaruro, kuko abasirikare baragenda n'ubundi bagakora ibyo bishakiye mu masaha ya nijoro, bakagenda kwiba, bamwe banambaye uniforme, bafite n'intwaro, abandi wenda bakanazikuramo bakigira amabandi. Patrick Maisha niwe ukunze kutubwira ati hari abasirikare benshi bagenda n'udukapu twani mu masaha ya nijoro kugira ngo baze kureba ko hari icyo batahana. Bagiye gusaba basigaye banabikora ku manywa. Ku manywa abantu bareba. No umutekano muke ukomeje gutera impungenge mu buryo bukomeye. Abaturage barasahurwa, bamwe baricwa, impfu za hato na hato, amagambo ahembera urwango, cyane cyane ashingiye ku bwoko, ururimi. Ibyo bintu byose bigatuma abantu bagenda bapfa uruhongohongo. Hari abanyerezwa. Kesi y'abantu banyerezwa yo ntago wayivamo, ntago babonerwa irengero. Bamwe na bamwe bakanyerezwa kubera yuko babonye ngo hari babacetsemo ibyitso. Twabonye izo kesi cyane cyane mu mujyi wa Goma, mu nkengero zawo. Kesi z'abantu bagenda bagafata muri Safisha Muji, bakabafata ngo ni ibyitso bya M23. Ni ibibazo, nibo babakorera recruitment. Ni ibibazo bitoroshye. Gusa muri Nyiragongo hari inkuru ivuga ngo abaturage ngo batangiye kwiruhutsa kubera ko wa mutwe w'abasirikare ba Kongo witwa Satani 2, Satan 2, wari muri Nyiragongo ngo ugiye kuhakurwa ujyanwe mu zindi ntara.
za Kivu nako za Kongo. Mm. Umutekano muke muri Goma na Nyiragongo ukomeje kugaragara, ariko uwitwa Thierry Gasisiro, umunyamabanga wa Societe Civile ya Nyiragongo, yavuze ko hari kubaho kwiruhutsa nyuma yaho abo muri Satani kabiri bakuwe muri Nyiragongo. Iyo ni inite cyangwa na gace kamwe mu tugize igisirikare cya Kongo. Mm. Aba rero bagiye bashinjwa kuba baragize uruhare mu guteza umutekano muke mu midugudu itandukanye ya teritwari ya Nyiragongo, kuba barahabaga rwose byahuzwaga n'ubugome n'ibyaha byibasira abasivile. Mm. Bikaba byaratumaga badasinzira, ahagiye havugwa ukwicwa kw'abantu benshi bashimuswe cyangwa barashwe mu buryo bunagaragara. Ariko ngo Satan 2 ngo igiye kuhakurwa. Ubuyobozi bw'igisirikare cya Kongo bwatangaje yuko bugiye kubakura hariya ngo bakagira ahandi babashyira ngo kugira ngo abo muri Nyiragongo babone amahoro. Barabashyira ibyo bintu urabyumva ute? Barabashyira aho babajyana sindahamenya. Ubwo ntihaba abaturage. mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke ni ukuza bakimura abasirikare. Nicyo gisubizo. Bakabajyana he n'ubundi? Si abasirikare ba leta. Ni leta ijya kubimura cyane. Si abasirikare ba leta. Ni umutwe witwaje intwaro wica abaturage, ubangamiye abaturage. Bagiye kubashyira yatari abaturage. Ikindi aho babashyira hose abo bahazana nabo nibabikora bo ni bantu cyahubwo nabo babizeye gute ko batazahungabanya umutekano w'abaturage? Ahubwo ni uguhuma amaso abaturage, kuko ubuyobozi bwananiwe gukontorora abo basirikare. Ni gute umusirikare akora amakosa ntabihanirwe? Si ikibazo. Ni gute umusirikare ahungabanya uburenganzira bw'umuturage? Akabikora rimwe, akabikora gatatu, akamusahura abashoboye akica, akakomeza akidegembya. Urumva undi we wazana aramutse abonye akakubonamo intege nke, we ntiyabikora cyane? Undi nawe ufite imico nk'iyo nawe yabikora. Umuco wo kudahana muri Kongo ni ikindi kintu. Ni ukuvuga ko nabo babona baranababona rega. None se uriya musirikare wagiye gusahura botike ku manywa, afite agakapa, afite n'intwaro, yambaye n'imyenda y'ingabo z'igihugu, ntago ari amafoto uribaza ko atageze n'amavideo ko atageze ku bayobozi? Niho rero bamwe bahera bavuga bati aba bajura batuzengereje bashobora kuba bakorana n'inzego zo hejuru. Bakorana na leta. Bakabikora bafite abayobozi babo babibashyigikiyemo, nabo bifuza kurya kuri ayo mafaranga cyangwa kuri iyo mitungo batavunikiye. Ubwo rero ushobora gusanga ari nabo bakorera. Ubwo rero ukibaza ngo ni gute ibitero nk'ibi bikomeza kubera ahantu nk'aha mu mujyi ukomeye nka Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Umutekano muke ukigaragaza muri Nyiragongo, ariko igisubizo kikaba icyo kuvuga ngo aba basirikare aba naba nibakurwa habajyanwa ahandi. Ubwo ikibazo kiraba gikemutse. Ikibazo ni ukuhakura abasirikare cyangwa ikibazo ni umuco wo kudahana no kunanirwa kubahiriza inshingano kw'abayobozi? Ase uwo mutwe wo niba bafite ubushobozi babambuye intwaro. Hoya kandi ari abasirikare ba leta, kandi bumva babita umutwe witwaje intwaro. Noya n'abasirikare ba leta bitwa Satan 2, bitwa Satan. Abasirikare ba leta bita Satani kabiri. Ni bamwe mu basirikare ba leta bitwa Satani kabiri. Ubwo ni batayo. Ni umutwe wihariye w'abasirikare ba leta. None igisirikare cyafashe umwanzuro wo kuhabakura ngo kubera discipline nke. N'abandi bahazana nabo ntayo bafite. No kuvuga no bari ahandi nabo ntayo discipline bafite. Uvuga niba discipline itari mu gisirikare cyose, no kuvuga no bari ahandi nta gisirikare mu gisirikare bafite, ku buryo bazabazana n'ubundi bizeye abandi bantu bazanye. Ibyo twavuga ngo
ibyo no guhuma amaso abaturage Eh. kugira ngo batekereze ko ba bantu bagiye abandi bagiye kuza ari abantu beza ari inyangamugayo bigatuma babizera Mhm. nyuma yaho bakabagirira nabi kandi ikindi ni uko abo bayobozi b'igisirikare babazanaho bazi neza ibibera muri Goma na Nyiragongo baranabyumva amasasu barayumva rwose hari n'ibikorerwa hafi y'ibiro by'inzego z'ubuyobozi cyangwa z'umutekano hagakorerwa ubujura abaturage bakarara badasinziriye none abo bayobozi niba bagiye kujyana satande bakayijyana mu zindi ntara icyambere nk'uko wabajije ese muri izo ntara ho ntibazahakora amarorerwa icya kabiri ese uko niko bakemura ikibazo mu by'ukuri ni training babashubije hose ni training aha kubwawe bagafasha abasirikare ba Kongo bose bakabajyana mu ngando babazana inkombo abasirikare ba Kongo discipline iri hasi cyane batwigireho bajyane abantu mu ngando yaba bashoboraga kukantu ruvuga ngo igisirikare cyangwa batabishoboye bamburwa intwaro badizati basubizwe mu buzima busanzwe none niho havutse indi mitwe none nago baza ari satani 2 baza ari satani 3 ubundi se wabaha iyo ngando we ninde abarushiki ninde uhari ufite ubushobozi bwo kuberekera inzira nzima y'uburyo bakwiye kwitwara ni ikibazo ukomoze kubaza kubaha imyitozo nabo kandi komoza kuri abo bantu abo ngabo kandi ari bo babayobozi b'igisirikare bajye bahunga urugamba M23 bashegeshe bagata urugamba bakiruka urumva ubundi bashigaje iki nta kindi bashigaje igisirikare cya Kongo uretse kuba gifite intwaro kandi gikesha amabuye y'agaciro agurishwa intwaro zo barazifite bondi barazifite bafite intwaro ariko nta basirikare ntabo cyo kibazo ariko bafite intwaro ariko nta intwaro zabo nabonye ari zo kurasa umuturage none nizo kurasa mu baturage bakazikubita zikavuga kamera nka drum zivuza umuziki urumva umuturage avuga ati kabaye birakomeye naho ubundi singaye na wa mugabo wavuze ati turi gukubitwa iki Kofi Olomide cyane rwose ati buriya rero bari kuducapa inshyi ntago turi mu rugamba umuntu arwana ariko afite urwana nawe bari guhangana so ni ibyo rero urumva ko Goma na Nyiragongo ibisubiza abayobozi bari gutanga nta kintu bikemura ni ibisanzwe Gomaho rwose hatavuze isasu menya bitaba ari byiza hadapfuye abantu byaba menya atari byiza ni wa muvurungano n'ibyaha biki byose hanyuma ni mu gihe Tshisekedi bakomeje gusinyana amasezerano n'ibihugu by'amahanga ubu Bushinwa ngo bwamwemereye inkunga ikomeye cyane mu by'igisirikare aho bagomba kujya batoza igisirikare cya Kongo mu buryo bw'imirwanire ibi rero byakorewe mu nama ihuza Ubushinwa n'umugabane wa Afurika Minisitiri w'ingabo wa Kongo Guy Kabombo Mwadiamvita akaba amaze iminsi asinya amasezerano yo kongera izindi ntwaro muri Kongo haba mu kugura haba mu nkunga haba mu bufatanye bw'impande zombi urumva ubwo rero intwaro zo baracyazigura kandi Ubushinwa nabwo baba bufite icyo bubatezeho ntabwo ari ukujya kubaha gusa nabwo buba buri gucukura amabuye y'agaciro ikindi ni uko Ubushinwa bushobora gutera inkunga yaba Kongo yaba n'urwanya Kongo Abashinwa n'abacuruzi Abashinwa ejo bundi bahoze basinyanya amasezerano yo gukomeza
ubufatanye mu by'ubucuruzi mu by'amabuye y'agaciro kandi Ubushinwa nibwo bufite inganda nyinshi zitunganya amabuye y'agaciro muri Kongo. Urumva rero Umushinwa n'umucuruzi we yaje gucuruza nta n'ikintu atakwemerera buriya cyane. Umuntu uri gushaka business, umuntu muri bugirane ibiganiro bijyanye n'amafaranga nta kintu ataguha. Training birumvikana abafite aho azungukira henshi cyane. Saba abasirikare se aba training wenda nimukenera n'intwaro ubwira ati turabahera kuri make cyane tunegose none ubundi ko bazikora mu mabuye yaho cyangwa banazigure mu mabuye bazivunja amabuye ntago byakunda Umushinwa ntago yakwigarika. Umushinwa buragira karita yo kugukorera ikintu gihwanye n'ikintu wamuhaye. Agaciro rwose k'ikintu wamuhaye niko arebera mu kintu nawe ari bugwe. Umva rero ntago nta kintu yabima rwose. Nuko bimeze rero. Tshisekedi akomeje kwigwizaho intwaro, akomeje rwose kwinginga amahanga ngo amufashe, nta kirahinduka. Ni mu gihe hakomeje kwibazwa aho cyangwa se irengero ry'imfungwa zigera mu 170 zapfiriye muri gereza ya Makara. Abo baburiwe irengero ngo bimeze biterega muri ka kavuyo kabaye rwose ubwo aheruka kurasanira muri iriya gereza, byari bigoye ko hatabura n'umusohoka. Aba rero 170 baburiwe irengero bakomejwe kwibazwa aho bantu bagiye hehe. Bari mu byaro nyine. Umuryango Fédération Bill Clinton pour le lapin uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu wavuze ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butagaragaza irengero ry'imfungwa 1,767 zabaga muri gereza ya Makara. Ni nyuma yaho mu rukerera rw'itariki 2 Nzeri 2024 havuzwe itorokwa ry'imfungwa. Humvikana amasasu menshi cyane araswa. Ubwo abacungagereza ngo barasa zimwe mu mfungwa zashakaga gutoroka. Minisitiri w'umutekano w'imbere rero ufite mu nshingano abashinzwe umutekano barindiye gereza yatangaje ko imfungwa 129 zapfuye, zirimo 24 zarashwe. Umva ariko iyi mibare bagaragaje ihabanye cyane n'ibyo abandi bantu bagiye bakwirakwiza mu bitangazamakuru no ku mbuga. Leta ya Kongo iba yagabanyije imibare kugira ngo yoroshye ikibazo. No kuvuga rero bari kwibaza abandi bagiye. N'imibare ikomeje kugenda ivumburwa rwose. Nandi kukubwira yuko izo abo bantu 24 barashwe. Minisitiri rero uyu minisitiri Shabani yemeje ko izindi mfungwa 59 zakomerekeye mu mubyigano. Zimwe z'abagore zifatwa ku ngufu. Nandi kubona ku mbuga nkoranyambaga umugore utanga ubuhamya avuga ko yafashwe ku ngufu n'abagabo 10 babana muri gereza. Ibaze biravugwa rero ko nta mfungwa yigeze itoroka igereza. Niko leta ivuga. Leta yo ivuga ko nta mfungwa n'imwe yigeze itoroka muri gereza. Ariko akomejwe kwibazwa uriya mubare nakubwiye haruguru w'ahantu baba bararengeye. Urumva perezida w'ishyirahamwe rero w'uwo muryango nakubwiye Emmanuel Edukole mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yagaragaje ko imibare yatanzwe na guverinoma ya Kongo kuri izi mfu zidasobanutse ngo ntago isobanutse imibare rwose. Yagaragaje ko mbere y'uko ubu bwicanyi bukorerwa muri gereza yari ifungiwemo imfungwa zigera kuri
ku 15,000 ahantu hagomba gufungirwa abantu batageze ku 1,500. nyuma abantu 100 nyuma 100 zikekwaho gusambanya abagore, umva kugerageza gutoroka no gutwika no gutwika inyubako zaho. Zirwanira muri gereza ya gisirikare ya Ndoro. Uyu muyobozi rero, reka tubanze twakire Patrick Maisha twumva amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maisha, uratwumva neza? Ndabumva neza Boni. Weekend nziza. Kuri twese. Sabato nziza. Umunsi w'umunezero. Tuguhaye ikaze rero. Hari abantu bifuza kumenya amakuru atandukanye avugwa ku mirongo y'urugamba n'ayandi yose waba wamenye. Tuguhaye ikaze, wayatubwira. Murakoze Boni. Reka duhere mu mujyi wa Goma. N'ubundi umujyi wa Goma ni kwa kundi. Nta bintu byinshi dushobora kuvugaho kuko umutekano uracyagerwa ku mashyi. Ubuyobozi mu mujyi wa Goma barakora inama buri munsi ariko bikanga. Umutekano ibyo ari byo byose abantu bafite imbunda, abasirikari ba FARDC n'abandi bamaze kubaganza ku buryo kuba umutekano uragaruka byo biragoye. Tuje mu mujyi wa Goma twihute. Tujye muri teritori ya Rucyo ya Nyiragongo nta kibazo gihari. Rucuru nta kibazo gihari. Abo twashe kuvugana nabo Rubero nta kibazo gihari. Reka tujye muri Masisi niho hari ikibazo. Masisi leta yahinduye umuvuno. Gusa si Masisi gusa, ahantu hose hari umuzalendo. Surtout nibamwe abazalendo, harimo imitwe myinshi. Abantu bazajya bamwe batubuza abazalendo nuko harimo imitwe myinshi. Urumva nk'iyi mitwe ya za Nyatura. Ku munsi w'ejo bundi hakorewe inama i Masisi kuri teritwari ihuza abayobozi ba FARDC bari bazanywe n'indege ya Kajugujugu. Ihuza abayobozi baba bano ba Nyatura. Harimo bita General Autoproclamé Gentil. Harimo n'uwo bita General Autoproclamé Inyasi. Ngo helikopteri nabo yabakuye muri eneo zabo ibajyana i Masisi. Imaze kubajyana i Masisi bakora inama. Bumvikana na leta yuko bagiye kurwanya umwanzi. Ngo bose bahawe tashi y'ahantu bazaturuka barwanya M23. Tashi bahawe nuko mu nama bavuze yuko amasasu, ibikoresho byose bagomba kuyigezwaho kuko muri iki cyumweru turimo gusoza indege yamennye 3. Mwamennye Rwashindime naza hariya ujya za Pinga. Ngo kugeza amagingo ayangaya tashe bahawe. Tashe bahawe uwo bita General Autoproclamé Inyasi. Bamuhaye yuko agiye gutangira kurwana. Urumva FARDC yahinduye umuvuno noneho ngo bigiye gukoresha abazalendo cyane. Noneho Inyasi azaturuka igahira. Babwiwe yuko batagomba gutsindwa urugamba. Umuntu wese uzi imbunda uzi gukora muri Twiga agomba kugira gute, agomba gufata imbunda niyo yaba umudamu. Agomba guturuka igahira
ngo akarwanya 23 Kirumba oya Kirumbo. Halo ndakumva. Kirumbo Muhongozi na Mpati. Noneho uwo bita ngo General Gentil azafungura umuriro aho bita Karongi Muheto. Ubwo bazabigabira rimwe. No kuvuga ngo ibitero bigiye kujya bibera rimwe. Nyamitabo Nyakariba muri iyo side igana Kirorirwe. Yego. Noneho bakongera bagafata side ya Buguyi bagakubita Kironko. Bariya ba Mutayomba bo babwiye ko bagomba uretse ko baracyafite ikibazo cyo gusubiranamo. Nabo babwiye ko bagomba guturuka iyo za Kaniro na za Kinigi. FARDC nayo igaturuka Igatare ariko mu isura y'abazalendo. Urumva rero iyi nama ryaryo byose n'ibitero gutegura ibitero bifite icyo bivuze. Bifite icyo bivuze kuko niba izi nama zabaye hakabamo gutegura mbene aka kageni kandi bivugwa yuko bari muri ceasefire kuko kugeza amagingo aya ngaya FARDC ivuga ko kiri muri ceasefire. Ubwo rero bivuze ko M23 buriya nayo izipfumbata yemere bayirase. Ntabwo izipfumbata, ikizabura gusa ni isasu rimwe rizaraswa naho muri FARDC ribangamira abaturage cyangwa n'abarwanyi baye mu 23. Ni gutyo bimeze rero ni uwo mupangu wapanzwe no kurebera hamwe uburyo bazagaba ibitero. Urumva ahangaha harimo n'aba FDLR muri biriya bice bya za Busakirwa hariya za Gahanga n'indiri ya FDLR. Urumva rero ko imirwano yo muri iyi minsi ishobora kongera kwatuka icyo bise CSRF kikavaho. Ubwo bishobora gutangira nko muri iki cyumweru. Ntabwo namenya wenda igihe bizatangirira ariko nuko nguko babipanze. Naho ahandi hose nta mirwano ihari kugeza amagingo aya ngaya uretse imirwano bapanze ariko nkeka ko muri iki cyumweru bashobora iki ngiki tuzatangira kwa mbere bishoboka cyane. Aha ndumva ari ibyo twaba tukubajije. Ukomeze udukurikiranira amakuru andi wamenya watubwira. Murakoze cyane. Arakoze Patrick Maisha. Arakoze cyane kuri updates atugejejeho. Narinye kubwira imibare nuko ari yambanye myinshi. Nkikubwira inti leta ya Kinshasa igaragaza yuko nta muntu numwe yigeze utoroka muri gereza. Kandi gereza yari irimo imfungwa zigera mu 15,000 zirenga 15,000. Umva harimo abantu 100 bimuye. Urumva bamaze kubimura haza gukorwa iperereza. Ibaruro ryakozwe ryagaragajwe ko muri gereza y'Amakara nyuma y'izi mfu no kwimura izi mfungwa ryagaragaje ko gereza y'Amakara isigayemo imfungwa 12,013. Urumva baribaza abandi bagiye ese boni baba baratorotse baba batararashe 29 harimo abishwe benshi 24 bari ntibari kwisobanura neza. Ndibuka ko Maisha na Theodore bari hano baravuze ngo abantu bishwe turi kubona ko barenga mu 1000 na abishwe ariko leta ntabwo ishaka kubyemera ivuga bake. Bo bavuze 20 na bangahe na 4 barashwe. Oya nako abantu 129 ngo nibo bapfuye. Kandi ubundi barenga bo. Aha rero bari kwibaza nyuma y'ibyo abarenga 170 bakomeze bashakishe nta kundi. Ahubwo harimo abatorotse harimo abapfuye ntago habura abatoroka.
Okay, gusa nyine ibyo muri gereza ya Makala byambitse isura mbi leta ya Kongo mu kudacunga neza umutekano ko ntabwo hari kuba hacunzwe neza ngo ibyo bintu bibeho. Umuntu nubwo yabifungwa abakwiriye abafite uburenganzira runaka agenerwa n'amategeko, yego hari ibyo yimwa ariko bafite uburenganzira, afite uburenganzira busesuye. Reka twamamaze Prime Herbal Clinic. Ni ivuriro rifite ubuvuzi bwa gakondo bugezweho, ubuvuzi bw'umwimerere, burimo imiti ikomoka ku mugabane wa Aziya. Rero iri vuriro Prime Herbal Clinic rirakuvura indwara zirimo diabete, umuvuduko w'amaraso, indwara z'amagufwa, umugongo, imitsi, rubagimpande, amibe, amara ndetse n'izindi ndwara zifata mu myanya myibarukiro. Rero iri vuriro urishaka rwose ntago riri kure, ubaye uri mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu zindi ntara, ushobora kugera hano muri Rubavu uciye muri Kigali. Urakuzumva? Intara ushobora kuza muri Rubavu uciye muri Kigali, urazumva? Ubwo ni uburasirazuba. Uva Kigali uzi Rubavu. Yego. Uca mu ntara y'amajyaruguru. Wenda kuvuga intara. Ubanje mu mujyi wa Kigali, nyine intara ushobora kuvamo iyo ari yose ukabanza kujya mu mujyi wa Kigali. Intara y'uburasirazuba. Urumva ntago wagera hano Rubavu kuko tuhafite ishami. Urumva hari icyicaro cyaho niho dukorera. Prime Herbal Clinic rero ni Kigali yarabibutse. Ubwo no kuvuga ngo abantu bari mu ntara y'uburasirazuba ntago bazirirwa baza mu ntara y'uburengerazuba, bazajya bajya i Kigali. Rero address zaho ni Kimironko, inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parents School, ahantu hari etage rwose uzahita uhabona ibyo birango, iri hakurya ya Vision Restaurant. Ubwo rero uramutse uri mu mujyi wa Rubavu, ni ahantu rwose hiranga cyane, ntago hihishe. Uraza ku muhanda w'amadepo, ahantu hari etage rwose, aka etage uzahabona hari ibirango bya Prime Herbal Clinic birimo umutuku, ubururu. Riri hakurya rero, iyo vuriro hakurya ya Rete, ni ahantu hari farumasi hasi, hejuru hari niho bakorera muri floor ya mbere. Rero ntugire ikibazo uri hanze y'igihugu, mu bihugu byo hanze, ntugire ikibazo, imiti irakugeraho. We umuhamagare, numara kumuhamagara cyangwa se umwandikire, andikira muganga, imiti irakugeraho. Nukugukorera consultation gusa, mukavugana ukamubwira uburyo wiyumva, akamenya indwara urwaye, imiti ikugeraho, ntabwo birindira gufata iminsi 10. Ubu none hariyo depo. Abantu bari mu mahanga, cyane cyane muri Amerika, mugabane w'Uburayi, aho hose mu bihugu byo hanze tuhafite depo. Depo imiti leta kugira nta muntu numwe wabura umuti ahari cyane utabishaka kandi. Rero akorana n'urubuga, iri vuriro rikorana n'urubuga rwa DHL, n'urubuga imiti kugeraho ako kanya, ndetse n'amaposta atandukanye. Rero ushobora kubahamagara ku nimero zikurikira. Ubwo nyine uzamuhamagara akubwire ka izi nimero zirihera, ndabazirukanse. Muganga Damas, reka tubabwire nimero mushobora kumuhamagaraho. Ni 07 wazibonye? 07 0788 ni 82 9 05 7 cyangwa 0788 99 0576. Waba uri mu mahanga ugashyiraho akamenyetso ko guteranya, ugakurikizaho 250, ugakomereza kuri 788 99 0576. Nizo ngizo ushobora kumuhamagaraho, umwandikire kuri WhatsApp aragusubiza, ndetse nubwo wamubipa araguhamagara
kuko icyo akeneye ni ubuzima bwiza. Gana kampani kandi ya Romemo Tours and Transport ni imwe muri kampani zizewe rwose, ndetse twavuga ko iri ku mwanya wa mbere mu gukodesha abantu imodoka zitandukanye z'amoko atandukanye kandi nshya, amavewite, amatex L, amarava 4 izindi, amatoyota Coaster, zose ushobora kuzibona. Ku bantu bifuza ubukerarugendo bukoreye mu itsinda rwose mwabavugisha bakabibafashamo. Abantu muvuye hanze y'u Rwanda mukeneye apartment yo kuraramo naho kuruhukira hirya no hino babigufashamo. Bafite internet idacika mu modoka zabo iyo bakwakiriye ku kibuga cy'indege uvuye nko mu mahanga. Bafite byinshi byiza kabisa ushobora kuba wasura ku rubuga rwabo ari rwo romemotours.com. ikindi kandi nuko bafite na email nayo ushobora kuba wabandikiraho ariyo info@romemotours.com. ushobora kubahamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0787 032 549 cyangwa se ugashyira akamenyetso ko guteranya 250 ugakomerezaho 787 032 549. Rero nushaka ubasure ku cyicaro cyabo aho bakorera kuri Sainte Famille, cyangwa se ujye kuri Instagram ubandikire ubanze usure n'ibikorwa byabo. Hariho ibikorwa byivugira, urabanza ureba ama video, amafoto, ibintu byose biriho. Instagram yabo ni Romemo Tours 7. Ibyo rwose biragufasha cyane kubasobanukirwa no kumenya ibyo bakora. Yes, nuko bimeze rero dukomeza ari nako mukanya tuza kwerekeza ku musozo. Monisco irakangurira urubyiruko ko muri Kongo ko bakwita cyangwa ko bashyigikira amahoro bakarwanya imvugo zihembera urwango. Ibyo rero ni byabereye mu biganiro byateguwe na Monisco Kinshasa, aho Monisco yagiranye ibiganiro n'abarimo abanyeshuri bakiri batoya, abaharanira uburenganzira bwa muntu, abahanzi, abo bose babahamagarira kurwanya cyangwa se kujya mu rugamba rwo kurwanya disikuru zihembera urwango, cyane cyane rukorewe ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi. Ni ibiganiro rero byateguraga kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro wa 2024 uteganyijwe ku ya 21 Nzeri. Okay, birumvikana. Reka noneho duhe mugenzi wacu Magarambe Todori akanya atugezeho n'amakuru avugwa muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko hari gututumba intambara ikomeye cyane. Noneho atubwire ayo makuru ko yifashe. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe na mugenzi wacu Magarambe Todori. Wiriwe neza? Wiriwe neza Boni. Amakuru yawe? Amakuru ni meza gahoro. Ukuye amakuru twumvise ko ngo hari ibitero bikomeye cyane by'abarundi na FRDC. Niyo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo tuvugane utubwire amakuru avugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Watubwira nta kibazo. Nibyo. Hari amakuru twakiriye ko hari ibitero bya FRDC n'abarundi Mbonerakure ndetse na FDLR ngo baturutse ahitwa Rumongi bambuka Tanganyika. Nari maze iminsi mbabwira ko bari mu gace ka Rugezi, ariko uyu munsi noneho basabise Gakangara ku buryo bari kurebana amaso ku yandi n'abaturage birwanaho, kandi ngo baje ari benshi bafite ibikoresho bihagije. Bahawe briefing na leta ya Kongo ndetse n'i Burundi ko uko byagenda kose bagomba gusenya Minembwe. Ubwo bahanganye na Twirwaneho? Barakarimo barebana ndi bararasana. Ariko ejo hari amasasu menshi yumvikanye mu mujyi wa Minembwe. Muri centre ya Minembwe.
ayo masasu waje kubyita ko ngo ari abasirikare bari bavuye mu isoko rya gatanu ngo bari basize bakomeza gupamagura amasasu ariko iyo bigenze gutyo ibimenyetso simusiga ko baba bari gutegura ibindi barashaka kwirukana abo mu bwoko bw'abatutsi muri Kivu y'Amajyepfo niwo mugambi bafite. Yes, bashaka kubirukana abo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge ngo babangaze kuko byagenze ngo nari maze iminsi mbabwira ko kuva mu kwezi kwa karindwi kwa munani hari inama zitandukanye bita kwira yagiye akoresha zo kubiba urwango iriya mitwe yose yihuje abamayimayi yihuje bahinduka abazalendo. Yego Magarambe turakumva. Bamwe barabyemera abandi barabyanga ariko leta noneho niyo bihagurutsemo ingabo za leta ku bufatanye n'imbonerakure z'u Burundi. Yego nakubwiye ko iyo nama bari bamaze iminsi bayikora hitwa mu Rumonge mu Burundi. Ndakumva. Ubwo rero bakaba batangiye gushyira mu bikorwa aho bazamuye intwaro ziremereye bazishikiriza uwitwa Yakutumba bakaba bazamutse rero bavuye za Rugezi aya masaha bari za Gakangara ku buryo isaha iyo ari yo yose niba hatagize igikorwa ushobora kumva umuriro watse hagati yabo n'abaturage birwanaho. Abaturage birwanaho bo bahagaze bate? Ese biteguye urugamba? Bafite uburyo bakwirwanaho cyangwa ni ibintu bibakomereye cyane? Na nyina wundi abyara umuhungu iyo wirwanaho wirinda ko utega ijosi gusa ariko nyine leta ni leta. Nababwiye ko ari jenoside yateguwe irageragezwa irimo gushyirwa mu bikorwa nk'ibyabaye 2017 kugeza n'uyu munsi. Mu by'ukuri ni umugambi wo kubarimbura nta kindi ariko nabo ntabwo bari uyu munsi kubera impuhwe za leta cyangwa za Ndayishimiye bariho kubera ko ari uburenganzira bwabo bwo kubaho kandi bariho kubera ko birwanaho. Ibyo nabisanisha n'inkuru iri Ikindu 15 ejo barafashwe bafatwa bajyanwa muri Deniapo abaturage bacuruza barimo na bamwe bamugaye. Icyo bari kubazwa buri wese bari bamufungiye ahe bari kubazwa ngo bakorana na nanga. Ese nabo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa nabo mu yandi mo? Abanyamurenge gusa. Aha. Urumva? N'abanyamurenge bari aho ngaho bafashwe bacuruzaga inka bari bifite za busheri zabo. Ejo nibwo bafashwe mu rera bose bafungirwa ahantu hatandukanye babazwa umwe na Demia ku rwego rwa gisirikare ngo uburyo bakorana na nanga. Ariko so hari ikibazo kibaza ko nanga avuka hotwele bene wabo ntibari mu nzego za leta ko batarafatwa ngo bagire cyo gisaba bari kubazwa kubera ko ngo basa n'amakenga ko bamwe bari kubazwa kuki abashi batabazwa kubera ko basa na Bertrand Bishimwe ari n'umwana wabo kuki abo harimo abantu bo muri Kasai batabazwa kuki Sekedi batabazwa kubera ko bene wabo barimo. Umuntu yavuga ko ari urwitwazo ari ibintu bashaka gushingiraho kugira ngo basohoze umugambi wabo wo kwica abatutsi no kubarimbura muri Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo bakitwaza ikibazo leta ifitanye na AFC. Of course nibyo ndavuga n'urwitwazo n'umugambi wacuzwe ugikomeje kugeza n'ubu ngubu kandi uyu mugambi ucuruzwa na leta igafatanya n'izindi noneho ni ikibazo cyakagomeje guhagurukirwa n'inzego mpuzamahanga ariko ntabwo inzego mpuzamahanga babyumva ahubwo barashaka kwifatanya nabo bazarendo bafite umugambi wo kurimbura abandi. Yes. Ubu ngubu ni iki kiri gukorwa n'abirwanaho? Ese twirwaneho ihagaze ite? Hari ubushobozi bwo kubona intwaro bafite?
hari uburyo bw'ubwirinzi bushobora kubafasha guhangana nubwo batakwemera ko bicwa nyine gutyo barebera. Urugamba ruramutse rutangiye byagenda bite mu by'ukuri? aho bageze sinavuga ko sindi umuvugizi wabo mbere na mbere no gusesengura ariko izo batunze nta nkunga n'imwe bigeze babona. Nta muntu wera nta gihugu cyabateye inkunga kibaho. N'ubundi bazasa abo banzi babo. Abo banzi babo bashobora kwibesha ko baje kurimbura bikarangira basize n'ibyo bazanye. Ibindi sindi umuvugizi byabazwa abavugizi babo. Nta yandi makuru avugwa muri Kivu y'Amajyepfo? Ayo ni yarihutirwa wenda ni cyamutegura niza kugira yandi ndaza kohereza audio. Murakoze cyane. Arakoze rero mugenzi wacu Magarambe Theodore. Hagati aho mbere yuko tuva muri Kongo tukagaruka mu Rwanda, hari inkuru imwe yo muri Kongo nagarukaho, inkuru ivuga ko hari kubaho ibiganiro hagati y'intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo, hari kubaho ibiganiro hagati y'intumwa za Uganda n'iza Kongo. Nibeshye. Intumwa z'Ubugande n'iza Kongo rero bari kuganirira mu mujyi wa Goma uburyo bakemura amakimbirane ashingiye ku mipaka. Kubera yuko mu gihe cyashize Kongo yigeze ivuga ko Uganda yarengereye ikabatwara ubutaka, yitwikiriye intambara ya M23 ngo bakimura Borune ngo Kongo iravuga ko iri kwibwa ubutaka. Hari komisiyo rero ihuriweho n'intumwa z'impande zombi, bakaba bari kuganira ku buryo hakongera kubaho demarcation de la frontière commune. Nuvuga ngo hakongera gusuzumwa iby'umupaka ndetse bakawusobanura, bavuga ati ahangaha ni ahacu, aha ni ahanyu, ahangaha ni Uganda, ni muri Kongo. Ngo no gukemura amakimbirane rero. Hari umupaka uhuza Kongo na Uganda w'ibirometero 71. Ubwo urumva ngo no guhera mu misozi ya Sabyinyo kugeza za Bwindi n'ahandi. Muri Uganda burya afite parike nationale yitwa Bwindi. Bwindi iri hafi y'umupaka no mu bice bya Sarambwe muri Kongo. Uwo mupaka rero hagiye haberaho amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Kugeza ubu ngo hateyeho borune 16 gusa zisobanura aho umupaka uherereye. Bikaba rero ngo bikomeje guteza urujijo, urumva, ndetse binatuma habaho gushyamirana kw'impande zombi. Ni ukuvuga ngo umupaka agace k'ibirometero 71 niko gateza ibibazo cyane, niko bari kuganiraho. Ariko umupaka utanduka imbibi za Kongo na Uganda zo ziri ku buso bw'ibirometero 765. Urase ni Uganda yukase cyangwa ni n'abakoroni bakase. Ariko kugeza ubu hari igihe Uganda zikavuga atani muri Uganda. Ugasanga nyine nta bimenyetso bihari bifatika byerekana ngo ubu umuntu yamaze kwinjira muri Uganda cyangwa ari muri Kongo. Na hano hari uburebure bw'ibirometero 71 niho hari ibibazo. Ariko no mu minsi yashize kubera iyi ntambara ya M23, leta ya Kongo yigeze ivuga ko Uganda ngo ikomeje kurengera ifata ubutaka bwa Kongo ngo irandura amaborune ikayegeza inyuma kugira ngo itware ubutaka bwa Kongo. Ubwo rero ni bimwe mu bintu biri kuganirwaho hano hirya mu mujyi wa Goma. Reka tuve mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi ho muri Kongo, ahubwo twigire mu Rwanda n'abaturanyi barwo ndetse n'ahandi hanze yarwo. Hanyuma hari kugaragara
ku mbuga nkoranyambaga hari kugaragara akantu kasa nk'akaganiro k'icyizere cy'uko u Rwanda n'u Burundi bishobora kongera kuzura umubano. Ibi byatangajwe na Olivier Nduhungirehe ubwo yasubizaga umuntu witwa Dash, Dr Dash, ubwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Yego, wasubizaga kuri X, cyahoze ari Twitter. Yamusubizaga ubwo Dash yagaragazaga ko yifuza kubona ifoto nk'iyafashwe Perezida Paul Kagame ari kumwe na mugenzi we Evariste Ndayishimiye i Bujumbura. Ibi rero uyu yakomeje agira ati ngira abavandimwe i Bujumbura, nkumbuye kubabona, nkumbuye kujya muri Tanganyika, nkumbuye kubwira inshuti n'abavandimwe muze duhurire ku mupaka tujye i Kigali. Kuba uwo ni Dr Dash. Dr Dash yavuze ko afite icyizere cy'uko Minisitiri Nduhungirehe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere, ubwo ni Generali Kabarebe, ubwo harya ni retired, bashobora gusubiza ibintu mu buryo, ariko none bigashingira ku kuba Perezida Ndayishimiye yahindura politike ye. Urumva Minisitiri noneho Olivier Nduhungirehe amusubiza yavuze ati ko ushaka ko ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'abo bombi buzatuma bongera kugendererana. Uvuga ngo ubushake bwo gukemura ibibazo hagati y'ibihugu byombi bizatuma bongera kugenderana. Ati ukomeza kwizera, nukomeza kwizera cyangwa se ukomeze kwizera bizacamo. Abanyarwanda n'Abarundi turi abavandimwe kandi ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi burahari. Umubano w'u Rwanda rero n'u Burundi wongeye gusubira urudubi mu mpera z'umwaka ushize nyuma y'igitero umutwe wa Red Tabara Gitega ivuga ko ushigikiwe na Kigali wagabye ahitwa mu Gatumba hafi y'umupaka wa Kongo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Nibyo ngibyo mu bijyanye n'imyidagaduro. Nigeze kubona akantu reka nze nkagushakire aho Uzisaga yari maze iminsi yayago ku mbuga nkoranyambaga n'abandi bagenzi biwe b'abanyamakuru kuri YouTube n'abahanzi n'ibiki byose. Warayumvise? Narayumvise. Nabonye yaciye bugufi asaba imbabazi, ariko ndatekereza ko gusaba imbabazi kwe ari uko yabonye RIB ikomeje kumushinja ibyaha akorera ku mbuga nkoranyambaga, akavuga ko n'abamushyigikiye bazabizira. Ati nabonye imvugo zihembera amacakubiri cyangwa kwibasira abantu. Nabonye Dr Murangira ari kuvuga ngo ako gatsiko ngo ni big energy, abantu mukitondere mwe kwinjira muri ibyo bintu, muhagarika ibyo bintu byo kuvuga ngo big energy stand up, ngibyo bintu byo gure mu dutsiko n'udutsiko ngo ntago ari byiza. Yago rero yaciye bugufi areka byo guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Aravuga ati yego nagize umujinya n'uburakari, nanavuga nabi ndetse nkomeza no kubwira amagambo akomeretsa abantu, ariko nanjye barankomerekeje. Birumvikana niba baranamukomerekeje, ariko ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo gukemura ikibazo. Gusa ni byiza kuba yemeye gusaba imbabazi, kuko iyo arenza aho byari bigeze byari kurushaho kuba bibi cyane, kandi aho ari ntabwo bibujije ko ubutabera bwahamusanga. Ntabwo byabuza. Gusa twabonye ibibazo byabayeho cyane birimo ibyaha byo guhembera ingengabitekerezo, ndetse birimo no kuba abantu bandagazanya.
nigeze kumva ikiganiro cye umuvandimwe Oswakimu ngira ngo kuri Radio Disi yamuhamagaye bari kuganira amubwira ati biriya bintu kutagiye kubibwira RIB ahubwo ukabicisha ku mbuga nkoranyambaga ubwo ngubwo YouTube na RIB bihurira he ko mbere wabuze YouTube yawe ntujya kuzindi channel ngo bivuge ahubwo ukajya kuri RIB abandi baba bakunaniye reka rero tugane ku musozo dushimira abari badukurikiye mwese kandi tubifuriza weekend nziza rero reka dushimire kandi Alpha G wari ku buhanga bw'ibyuma jewe na Riboni Buranga nanjye na mu Rwanda Shyaka Samu ariko dushimire abadufashije barimo Magarambe Theodore na Patrick Maisha Imana ibarinde kuri mwese.